Keblai Pibaro syakatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah kesini Shillong. Infantry kam ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act bat lebut teng ban play ya ke USTM Medical College. Persyajur kiseng bahalang ya ke Megha Top Semen Hawaii Jer. Bo ke KSU kat santli kimat ahkamat udisi riboy. Badaka basketball tournament in Penlongga Solution Youth Movement ha Shillong. Badmintangin pa syagi Khubor bakam benya. Kekenhun Menteri Jong Khuborjylla ha kekat pratarik Risaw kalasyong perkat banya kren halor ki arteli kimat ban penteri kam ha ke Jylla. Hadin beladep ke Jingelang kanong aiktin Jong Khuborkar kakong amperin lingdo kaloong ba kekenhun Menteri kala menjuri arteli kimat ke Meghalaya Resident Safety and Security Act bat ke USTM Medical College. Habakren kilap patay Khubor kakong amprin kaloong halor ke MRSSA na kaliang kekenhun Menteri kala menjur ban sedang ban pentelun no ikikam bat mang pisaru arlak tingka na kebentaman ki distrik kat kum ke Jingdon kam jongki. Ha kabayade ba ke USTM Medical College kakong amprin kala yatho balabut teng ban play ke USTM Medical College namar 4 don ki an ki babiak. Completed a cabinet today and I've been authorized to address the press. 2 items were taken up. One item was the operationalization of the MRSSA. A scheme had to be instituted by the government wherein we will make the entire MRSSA procedure functional. So this scheme entails the provision under finance for DCs to avail budgetary allocations so that work and monitoring of the MRSSA begins at the earliest. So that was done, and it was decided that we will have a revolving fund of a minimum of 2 lakhs per district. In districts where there would be a requirement for a bigger budget because of bigger numbers of authorities like the darbars and others who are anyways entailed to help with the monitoring of visitors. So that is the first item that was taken up. The second item was the USTM. Cabinet was pleased to decide that we will not be able to allow the USTM to function without a proper act in place because we are mandated as a state government to monitor allocations of seats, fees of courses, and we have therefore decided that Cabinet will again sit after the Health Department brings forward its plan for the Act, and on Wednesday we are scheduled to meet again with the Honourable Chief Minister and the Cabinet, where we will again brief you for more information on this matter. Well, Hakakat pratarik Risaw ke KSU Narpo Circle lembat kiwe kiseng bahalang kila persyajur ya ke public hearing jangka company Megha Top Semen Limited balapelong hasnong waijar Narpo. Keseng na dubas dang kamju pediang ya kum kini kejat hearing namar kelas ngautu kan penjat tiaw ya kamariang bat kisau dong saukun. Ke KSU kalabu jingtho how member secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board ban persyajur ya ketika jingtmu ban sengkar khana penmi dobilat hakini kesnong. La sakhi dabaro ba kejingdon ki karkhana san dobilat kala longkum ba mi kitit liur kawan ra ka jingdu nong ka bakraw ya kathan bat ka jingpen julor ya kamariang. Kilom ki wa kila selen lut ki kila jabo lut bat ki do do wa kin sajar ngai na kini kathan. Kinong yalam kila ongru kajingdum kan tap ya kapateng jeng kilong din bandang wan. Namar kajingkwa spa arha bajubor bat rit bat kraw kan sawan kajingjot kabashirkai ki pateng bandang wan. Kajing penlong ya kajing pensngau pai ba lani ke public hearing kamlong syuk ke bakhot kaditang kajing pendep rukam namar ya ki bakershan ki yorung kat ba ki bapersya kim yorung syakata ke public hearing. Ha kajing pen penapai ba ni ke notification na UI ba ke Meghalaya State Pollution Control Board ke khot pai ba syaka hearing ban yok pensngau ye kajing persya ne kajing kershan Henry kamlong pat kumta. Menta kesngi ngau tu langi tur ban thom da kabor ye ki bapahara ha pedeng lenti klempep kalong kajing mensau ne snam para dok para snam kat bau mender ur kheben ya kajing be jungi.
Siya kalaway kajat benriu jong gini kathan kan poi la kaang kinong yalambat kidkhot ka KSU. Sakat nutli ki cement factories kinwan kejet ikaspa ka bakilong shwa kilabu karpang. Kini ki karkhana kiwan ban penjat ikajing don jing em. Ki kamai di kispa klur bat syu kiwan ban paria ikajing day jungi ki para nong shong da kata ka divide and rule policy. Ka public hearing kamlong syu ka bakhoi bat kala yat iki kendon jangkaan. Kilapin kan mau da kaboong. Ubleu bastat ubo yo uranium ha Southwest Khasi Hills habadon ki riu shampang ki paperkhat na kabenta ka laway ka dong kathan bat kajat benriu. Lada uranium udon ha East Giant Hills ilaka narpo kata la khuit ploin ki jing thau ba im ki ding ki se ki mrat ki mereng bat ki briu kin thei bat chinrang ki la. Praktik jong untuk mai Risaw aku absap. Tena keleng jong KSU ai duduk menengkong amal lagi hearing ni panpau ni kecing persya. Nama lagi sutu bakal we jong kecek benriu kamtam sekali tan ni hakwe kesini insah kecing dom. Berke ke banjia ke peteng ke jong ni da dangya peteng kumni kini ke semen plan ki wan banseng kita kan karkana jong ki hakni ka tan ke jong ni. Te kuma PUI ba KSU hi na kapor ni persya la de ki semen plan ki bathamai la de ki limestone mining kita terter ni persya baik martis tu ka kata ya kemarin. Te kuma la kan long ba kan ka temu ban perlong kan ke public hearing na kata ka ni persiang baik ba kalong unfair kalong ka bom khuisyo na mar ngathrai ki ba PUI bar ki sakhi ka ek balaji hang ne ha kini ki bayang hang ne ladang situ orang itu ra ka bor ngila ra ka bosok orang itu ra ka bor ngila ra ka bosok handai ngimpa ban kum tan situ orang itu ngini yap perangi kum ni perok pasam ngini yap mar kita ki baik ka ngi ki perok pasam jangi nanti munu ba phai ki handai ngi situ ban ngi situ kalong ka jing masaw para mangi kata ka bui senti jong ki kharpo mastu ki kharpo ki peit na gendong kirki ya ka jingle para mangi haji sa ki masaw thu ki ban island keng ni ban rong sai ha ka Meghalaya State Pollution Control Board lang ba ka office jong ka East Giant District lang ba ka notification ki permana ba ni khot pai ba ya boro ban ai kata ka siong ki laki ki kadung bedon cinta kamtam kini ki Shillong ki bedon sekni ki than yo se kadung ki cinta ni don ka hawking ban pau ya kata ka jing siong jongi ndre menta pat ki kalong da khongpong te kum kana ke kalong ke bomla ban pidang gale te ni na kadang jong gaseng ni yai sikmat ke ni sikmat ni ha ban ujo sai to ya na mar bale kamdi sok an te kim yai sok kum kan kini ki bru kim siong tho na mangi tho thol dan ni ujo ka bor an kan sim no kan mar ba kami yai sok kata kalan ti ka bade fi te ni bang sok ni wanang ne ombang ni le par robos nam ombang ni le bat kini kan song jong kisang wajar kide bang sok tho kini song wajar kide bang sok tho ba kene ka hearing kamdi ka jong kite ka de jong ka mega top sinan bala penyai da Meghalaya State Pollution Control Board rengkat ba kising la bat ka district administration Ka Khasi Students Union KSU North Khasi Hills District Unit lingba ke Employment and Monitoring Cell ha ka jingelam usamla banjop maring chairman bat lasinran da kiwe ki noyalam bat kirkhot ka KSU ha ka khat praterik Risaw kilalet banyi kendo yu ADC Raja Brahma Secretary ka DSC Riboy District ban IT ka dor khas halor khat santli ki mat ba ka KSU ka terwa ka Khubor District ban pen kala bat ban pen bet ye ka rukom thungkam thungjam ha kitanat sarkar ki badon ha ka ni ka district claim kanu ka jingno Shillong yakini ki mat la ai HDC lingbao Secretary ka DSC ha ka dor khas la karpat UDC ban thungno yu vice chairman bat kiwe ki khot jang ka DSC ki bamdon kanu ka jingede bat ki sing san hima lakin turu ban pen benaman usnem ye ka jingdon ki post balat banum thung de ki nong tri contract ki ad hoc ki casual bat ban penlong ye ki DSC examine man usnem la ai jing mot ru bon ki phang ki bede ka jing penlong ye ka DSC examine ka bakhoi bat ka balat ni ki nu jing subasani yeah Mr. Amazon, there is a few points I'd like to highlight. We like attach this office copy or like office memorandum also. Kasni naglang lagi ka Khasi Student Union North Khasi District yang ba jong ka Employment and Monitoring Cell jong kaseng ni lawan hang ni po DC office kendo DC hot nagara jong pom don jong DC ni lai kendo no ya additional DC beriru ju por member secretary jong ka DC iwan hang ni ban kendo ban IT ya kita ki khatsan pili kimat iba naglang ji kasal ni jong kaseng ni kwa ban Aisyah ka DSC
saka district selection committee bahkan pentrikam yang kita katsan teli gimat di mana jeng keseng ni dawa ni ya kani ni la le ru naliang jong keseng napo CC kila depan ya ban tha ini habrok di district jong Khuborjylla kujungi bangin ai ya kini ki mat yang kita katsan teli gimat nam taban penbha shu ya ka jeng trikam jong ka DC dengan syu kuat bani tu iti katun teli gimat di mana jeng keseng ni dawa na ka sorkar bahkan pentrikam ni kapsan teli gimat kolong gowi syukwa ban itu yang ni kolong ba ka jingdon jong kita kinon official ki bawan long ba ki political appointee ki ka jingdon bikne bunsin ni ba ni don baik kata ka jingong ba ka rukum thungkam tungjam kamlong ka bukhuit ka basuba tinlaw jing kaseng kawi na kimat kolong ba ni dawa ba yakini ki jing thungkam ba kinbishu bandon da kita ki non official members mo ba kimdai bandon da kita ki political appointee bakin rung itu bandon bentalang kenang bangin yo ya kata ga jing tungkam tungjam ka bukhuit bat ka basuba Kinongelam Coalition Youth Movement SYM, kila penbanapat ba ban penlong ya kejinga kop ile akai basketball kabasan 5th edition basketball tournament kaban sedang haka arpway terik hadu arpunyo terik Risaw hamadan basketball scene Anthony School laim kra Shillong. Lepin up ki busket lailak tingkana kabenta ki kenhun ki bapoy siya kathong ladu. Hakani ka basketball tournament, kidon khat artali ki team Shinrang bat nyotali ki team Kantay na Meghalaya, Assam bat Sikkim. Uba Rinaldi Jylla Sports Secretary SYM, ulayat ho bakani ka tournament kan long kaway ni kijingile kay basketball bahet tam Meghalaya, how news nem. Te ngan briefing ya ka ni ka SYM ka di ka statistic youth movement ka di na provincial house Nidan ni whole of Northeast, whole of India actually. Then, yang kini ke SYM nila form, yang kini ke sports di Shagi form ha 2019. Yang kini ke first edition drinking ha 2019. Then, mentara ni ada ha 5th edition 2024 ma. Then, actually introduce ya SYM. Actually, today cancellation movement. Haba ni kum ki youth ni shimmy chance ban promote to all the youth ma hangi ha bo ndeta ka Jylla juni baro hane ha India juni cancellation movement kala ka deng la lam ti dari Father Anthony ma I belong to I Risaw ba juni de na ka daw jong I ni ola and form ni basketball team actually kani ka jing pu juni ban belong ni ka tournament kaba 5th edition benda kalau man promote ya baro ki kena Samla ru pakin long ki basilur batban ia lang Samla pon ya kai pakidam ma but kajing ko ajing ka banwan chini metasi kalau ba ni ko banwan chapi ru ban yo tidak tensa education afi ba baro ki brio hangi hapo Jylla juni kin teblu shupang kani gajing ya basketball namar ba shupan ong no ba hangi Jylla juni ibon kisap ki pom ki ba ki kena kidan ba kalau no kaba smosi ba katu katni ki kini ba kim kwa shu kim dailat ki kon ki la jong ban le kai namar ba kim yo I kano ka importance kabakyo naga sorka especially ma kumani kinong le kai
Shen ke Rilum Jaintia ha ke distrik Rilum Mingi en sayeng sakawi ke karkhana penmi dobilat ke Bethamai ke belai kerteng Meghalaya Top Cement Private Limited ke Bansa Seng ha ke Shnong Wajer Narpo. Banyo ke jing menjur jing kipat ba nong shong shnong jong ke ni ke shnong bat nagi shnong ba marjan ha ke khat praterik mentau benai Risaw arajar arkusau ke Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kalau pelong ia kerensan pensengau Peit ba ni kata ke environmental public hearing. Ia kini ke jingelang Peit ba lepenya do ADC ba G Wajri MCS Kumusyong Knor ringkat member secretary ke MSPCB Dr. GW Chermang MFS ba environmental engineer ba Frankie Lalu. Ha kini ke jingelang kila don khatwei ngut kinong kren baro ke bedai klik nong sensyar shnong. Ha ka ba baro kila ai jingkren kila ai ke jingkershan bepurai kini ke company kaban penmi do bilat lai pon lai million ton ha ke shisnap. Kendiat sengi syawan pelong ye kini ke jingelang la sakhi ke jing persya jing kikat tu kat ni ke seng bahalang ye kini ke karkhana. Henry ha kini ke sengi amshim la don ki seng ki ban wan sya kini ke jingelang ban penpau ke jing persya. Ini program kerja mut kerja berkat. Ketika ini sebesar Pura yang kami kata Cement Private Limited. Kerja mentoy yang kesenang, kerja mentoy yang NAKA, kerja mentoy yang Jaintia yogi, bahkan juga kerja mentoy yang kami kalian setiap kemudian yang yogi. Karena yang melihat enggak ini sebesar Pura yang kami kalian senang Private Limited. Sengaja ini yogi kerja kesan Pura. Hagajing temu yang kani ke Megatop Cement, Megatop yang China ya kani ke cement plant, hagani ke Shillong aja. Hagayi ke nong rim ke ngaje ya, buat kena kerja kipi, bak ngabur bor hawala ya, hagiwan ki thau khatam ki public hearing, ngaju him ya ke voice yang ki kinong song Shillong, lele ki marjan mapa. Jadi jim de kenjok tien la yo ha Shillong yang ke Shillong aja, Shillong subscribe, siap ini borok. Jika bidang kesur FG haging itu operasi yang kini kepelan. Nanti dah ngana tu nerta cerah buat jelek sitong wan lembaga itu 3 blok yo, haging kesan lang lele ke support lang. Nebeta kinong song ke bagi kata. Ya osna lele penem kami nunui situ muka. Dengan teman kaum sipon duku binga kepada ya ka Meghalaya State Pollution Control Board. Bau siapa kau ikut clearance certificate. Dia kami Meghalaya Top Cement. Kenapa you of yang kam smart? Ini kita siap komunikasi. Itu hari por na wan kau heksnong yang Shillong. O kerja tersan ni por ya kini kerja sena ya kini ke Megatop kini ke thau hak sena aja. Kamu agak heksnong dekat ke NEHU kamu juga pediang ngayu sena ini company. Ngale ira na tani Shillong heksnong wan ni kersane hajing itu ya kini sena ya kini ke plan. Kamu juga tu yang ada virus desnyawi virus hujan baru impor ngamano senang natai na tongsang narpo ngawan ini dibentuk suki kena kasi lene usapot ia akan Hadin ke jingkwa jong ke Khuborkhasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA bandon ha ke jingelang tangbat ke sorkar klaim dadon lang kiwei pat ki kenhon banya kren yi kimat jing dawa jong ki. Nakaliang ke sorkar lingba ke tanah tourism bala kli do director uba Cyril VD Dingdo hakas ngi khat paraterik Risaw kala lum yi kinongelam jongka AKMTTA ha State Convention Center banya kren yi kimat jing dawa jongki. Ke AKMTTA kala dep penlong yi jinga ki benai bala dep bandawa na ke sorkar ban chnai ki an banam ailat iki kali Assam bat kiwe ki kali na Khuborjylla banya lamkai ki turis syaki jaka jungok kai perthai. Henry banbu kwe ke jaka penyeng kali bat tangki kali turis taksi na ke Jylla kinyalam ki turis syaki jaka bi kwa banit pet kai. Na kaliang director uba Cyril Dingdo uloong bayamenta na kaliang ke tourism kamla ban shimi karai. Uloong rup gadi ke jingelang gadi ke jinge kendo ban panjing mut na ka AKMTTA. Ye ke jing ajing mut bami na kini ke jingelang insara syaka sorkar bat insabot kiwe ke jingelang ha ka ba ndon lang kiwe pat kinongelam na kiwe pat ki kenhon. Nakaliang Presiden ke AKMTTA ba Ricaldinus Doling uloong bekejingnya keren kalong ke bayat renti na ba ke sorkar kalapan da kejing tho kejing ajing mut jongki. Ya kini kejing kwa ke sorkar kinongilam ke AKMTTA shen kin lej ban ai da kejing tho sya ke sorkar.
Uloong bawatlah kejingnya keren kamshim la penhun cis 4%, hendraisan pau persen kila pediang tangba kidang up sa kiwei pat kejing mi na kiwei kejing lang pandang wat. Kemia karai. Uloong ru kani kejing lang kade kejing kendu pan jing mut naka AKM TTA. Ya kejing ajing mut bami naka ni kejing lang en ra ka sarkar bat en sabut kiwei kejing lang hakaba endon lang kiwei pat kinong yalam na kiwei pat kikenhun. Nakaliang presiden ka AKM TTA ba Ricaldinus Doling, uloong ba kajing akran kalong kabayay bayay renti, na ba ka sarkar kalapa na kajing tho eki jing ajing mut jengki. Ya kani kajing kwa ka sarkar kinong yalam ka AKM TTA, shen kin salaj ban ay kajing tho siya ka sarkar. Uloong, watla kajing akran kam shem la penhun shis 4%, hendraisan pau persen kila pediang, tangba kindang ap sa kiwei pat kijing mi na kiwei kijing yalang bandang wan. Menta ka syupan nangitan na kajing tho ya ka bangin sa IT kini kisgi kipansuan. Adu kami diskuskan yang makin Ti kani ngakwa bang kerpat kini kiwi stakeholders kiba pendiat ki hotel ki guest house. Makim di ban suthu baklan mar hangye kani ka jingdawa ka jongi ka reciprocal transport agreement kanundon kanuno ka ban ongno ka ban kata yaki namar kani gadi habi de biki kali sin bangila ong hi kita ka transport agreement tikam de bangin ong bangin kita ya ka kamai ka ji ka jongki kani ka de biki ka be de ka kamai ka yap ka im jongki ni try kali ki kali kamai te nganget balada kiru ki ai ya ka jingkershan namata ka jingdawa jongki ni ki try kali biki nongnya kali ka jingmento ya kiru kan long hi amar haba ki wan ki tourist seni ka jelala ki yo hi de ki local ban yalam si kita ki caka jengok kai seperti ki babun ki jingmentoy nama ka jing singan ka don ba ka jing tip ru kan kham bon ka jing tip ka baki nongwei ki wan ka jing sultanat kim don ni aba ki yo hi de ki try jela ki ban yalam ki te ngange kim de bandu jingkermen but ngam kwa ru bangin sia kut tang ban ya kan tho poklat kai bot no ban lai mar ngakwa hi bala da ki kwa i jing pen shangi kloi ban ya kren bat ki ru klem kan no ban ong bat constitute Kechwas imli film production chwaban penipat ba eka film Dhaka Escape haka khat pratrik kalapelong da kejingyat kejat na do Khasi National Darbar Hall Maukar shadu biju cinema Khandaila haka ni kejingyat kejat lawan ban shimenta da menteri ka kwat kakya ka Dr. Mizil Amprin Lingdo kablalong ka kongsan ringkat kejing senran usi emberim ke KHDC uba Titos Tarwel Khan kum sebut kongsan baru uba Fantin la kadong MDC Kipuron kiting shop jong kini keplim kinong kershan bat kiri upat pa. Maria poi habiju cinema lepelong kejingalang belingkot ban ailat ikipat ba bandrung syapok kahot. Kakong Amprin Lingdo kala ai kejing Khubleyo director uba section si imli. Ya kiting shop kipuron bat barok kibalay don benta ha kini keplim. Kalau kularu ban ai jingirap sya kinong penmi ya kini keplim. Kalau ong banyak keren bat kakinhun menteri bandon ke cinema hall bapaka kenang bagi film bapenmi nak Jylla kinyo ikajaka ban peni la kisap kipong bat kimati bekensai jongki kajingdon la kajong ke cinema hall kan kentiu iki film nak Jylla haki babun kiliang kalau ong bakan shim kia ya kani kajing ang not jongka namar ki film na Meghalaya kilas dang kiu menta nalor ka kong Amprin kiwei ki bala ajing keren ki kentup uba Titos Khan ba Fantin la kadong ba Kansing Linxiang ba uba Commander Shang Pliang la penchong shit ya ka jingelang ka belingkot ling ba ki jingruai ba jingshat ni kiting shop ba nagi kena ki bala job ki jingakop bala pelong de ka film Dhaka Escape Mangilek kemudian bang ya biar kita awin sesenginya nak mat so Khuborjylla ngila long really humble ya pi barakat Khuborjylla ba pelayan dengan jungi Khuborjylla ba pila aplat Khubor okey so matang ko pa ay ka Khuborjylla namta kini ki delegate sangni bodan jungi hamta madam Amprin thank you so much ma'am sir Fantin Rujo thank you so much iba kansing ngiro Khuborjylla iba commander Khuborjylla What Pak Titos, thank you so much of your Khuborjylla. Now kami expect bapin ya yal bani kumni but kanu kalau alang na komen sebab para na bapila ay mesim ni, hamta benar kami film kasi bapila yal.
Berkumta selamat artat kita jengya kita tungi keniat. Kublai sibun ketika first time mangilai aku ni ke program. Sementang aku akan ngiyak reno, perkhot hari aku akan nyiapin film nahi, tambah syabanan kata ni aku akan khot yakin kikias jungi. So, kilong syab benang ruai sepawan lepas ni saya kembang ban ai tu program jupi. Te syab senang kata aku akan khot ya CM barim jungi. Iba titas kain sepah pinala ban ai shikitin Argentin. The constituency i section ide ibrio ibangala itu labon snem ngadon hok bangan wan bangan sembran dia ka premier jong kani ka film was no long excited ban tip kadai sapang ka but ngada sultanat ban yo i hangni kat kini kita kinong sim benta lado iba pira ikong nadia nang tay Mercy, i Joinville, ini Siljrang, i Jaslyn. Samla kon mutur kini ginong ruai. Ni kan ni menengayag na do na mokhar bentat akni. Ilala bay hat kijing ruai jing sultanat ke ruai ko bang na kasunga kijing ruai ru. Ni nakalian. Kasin Dominic High Secondary School Maukending ha ka khat pratar Risaw kalapulong ya ka parents teachers meeting ka bi shangkun. Lasdang ye kejing yalang da ke program le buram ye ki kimi ki kpa de kejing ruai kejing put kejing tem bat kejing syak ten rai ni ki kena class 8 bat na kinong hikai nakaliang ka school ki bala shimenta ha kani kejing ye kendo bat ki kimi ki kpa kilong Reverend Padar Richard Lewis Rapthap principal Padar Henry Warba vice principal Reverend Sister Merciful Nongsit sister in charge bat barok kinong hikai teaching and non teaching staff. Lepenyat rentri ia ke program da ubabu Janatis Suchang, class teacher ke class 12. Nakaliang kinong hikai, lakren ngau tenak da ubabu Yohanes Shilla, kabala kta i ke jingmut jing perkat jing kikmi kikpa ban penroy bat kentiu ia laki khon kikti. Walat saus pak san pongut kilong kemi kilong kpa kilapoi syaka jingyalang hagani kesngi. Kani kejing kenduk kinong hikai bat kikmi kikpa, kalawan ra i kejing terelang kejing ai jingmut bat kejing nok senyang ban kentiu ke school bat ik kena school hagi bubon kiliang. Da kejing di sya bakamen lapen waya kejing yalang. Ka-Opis District Sports West Khasi Hills District Nongstoin haka khat pratarik Risaw ke lapen waya ke district level youth exchange program arjar arpusaw ba arsngi ha hall khat saw pra college Mairang. Hakini ke program ke ba arsngi kenthi ke balasdang nadu ke khat nyau tarik Risaw la shimenta da pratali ki school ki club bat ki college ki bakenthop ya ke khat saw pra college St Thomas High Secondary School Paryong Presbytery High Secondary School Mairang Presbyterian Science College Tirot Singh Memorial High Secondary School Mairang Presbyterian High Secondary School Kersu Musical Cultural and Society bat Commission Sports Social and Cultural Club Kisamla kila shimenta da kejing shongshit ha kejing kop bebunjat ha kini kelempong.
Badak itu ki khubor ngila poi syaka bekut tak haduk pengindah syambiang Khuborjylla.